post speaker kalome ka soi velo do ne moni oti teril ro oma ma se hei soi thadu lo hlom via rio maya tin han soi tur vak hi lo ve boka i ding lama thu te tan poni se hun no khan na te poni anga kan ron pet lor zoi venga anui de sangin voin chu kan soyanga nuam te po an lo ti de takin pakhan na chuan ai kal lak khalar khup maya ai kal lak serious deuli ai kal ti lai hi kan sarkar pula chuan lai le kan sarkar ko ai kal ti re ti lai vel hi leng puilama ai kal ne na noi sing kha sang kha zasari lo pele loisia he thil hi ti mei mai ni karing lawa general financial rules atangte vigilance commission president lo om to tangte apek lo na tura sork sum pek hi sarkar tan chuan thil chi lo tak ania ai kal lak na chi lo tak ani chu wang chuan hei hi chuan eng mo chu aron thil chua kang ti hi karin dan te po an nia enga tinge sanction order te oma documentam taka oma post speaker portur po kan dinia tuti dan taka mo chung chu ai kal emo a sanction na nimia lawa poisa pek tu maya kha kan soi moi lek lekin ka ria a kha soi moi chi nimia lo sarkar pa ngai ti chi ni lawa a poi le in ka ria a national papers lama te nakina CBI in la chui zelanga la chua kanga kan mizo nam te po hi state poda nam dang te po min mu sit phang ti te po hlawin ka ria a ai kal ne na atak ni lo mi ai o tu ne na te po ti la chu po chu legitimate tak chuan sap tungin han ti la ai o tura ting po ni ina lang lova chu tiang ne na vaibel che za som pasare nuai sing khat le sang khat za sari pek hi a serious khop mai lalrin moi headmaster hloni na baskar dasa lailak ne na pek de tin nita sela apetu khan mo apurna sakho pangti hi karin dana ni a chu financial rules le khatiang ka sir ve dana tang puwa ka riat ve dara ni ti khakan soi duwa tin pani na chuan post speaker GST budget related de hlek soi te pokan tumanga GST chungchang hi kan budget speech ate kan budget ate po hian tax chungchang kha chu hanin ziak bok ma se ti that lamte kan ziak kha thaem ati dan phung poni tho mai ma se GST collection a GST ta na sum mu chua mu tam tuma sarkar intana lak tum dan lo hi pui ka ti khop maya GST hi India ram pum huwa puwa Mizoram sarkar kan mual pho na post speaker an mual pho na ni India record a chezong in India ram record GST collection a hian kan khum zakin ka ria a zonin rei tak GST hi ama kum ain ataniam zelani soi moi tumin ama tha ai chuna apunga lom ti te omani ome ama tha khain te na turan lowa ama kuma a corresponding month January tha GST kan that lo kan te don chuan December atanga te tur khan lowa ama kum January tang khan te zel tur ani chu international level le India ma point te dan phungania kan traffic ome chu tianga ni la chu tianga tanga te chuan GST collection a hian he sarkar hi kan fel le dera not is mai ni lo India ram pumma GST tlaniam reng state kan ni hi poya hei hian en tier chu sarkarin development fund among tamlova development works le development na athok tamlo payment ape chuak tamlo ani ti achiang a hei phadwal pon ni lo soi moi thei pon ni lo wa itang tlang ang uti zong na chi ni enga hian ke ni opposition lamte po hian pu speaker hei party khat chukan ni vek lo na a helaya hian tan tlana poimo khop maya state dang te hian eng tin yan ti big ti te po hi ria hian in fin choila kan sarkar po du dan po chu po ni karinga sarkar ma salam tenen khan khai khin phei chuan GST collection chu Mizoram sarkar tho chua tinani Mizoram na suma tho chua na lian ber chu GST ni a hemitlem zel mai hi a serious a India ram record sarkar kan siam dan hi apuya hei hi kan budget diklo wang hi men em niang
kan sorkar kalpui dana fuchi alo miniang ni china khan kan thian thin khatenan soito GST collection thelo zonga na kanin pe ka kanin du sak vak wang te po hi ani nge ni ti achianga phadwala ni lo chu wang chuan heti hi kan din mun ani a ho itlang ang u ti zong in kan host leader po hian he hosting en sela chu tiang ti na tling chu GST a kan sum collection hiam zel hi ni ti kha voina hian kan soi du bokani tin pu speaker post fill up phal na nei tamte post fill up tam ti lai vel hi revenue deficit te kan nei lai le Mizoram la ngai lo lo tur dai po budget kan da thelo la ya lo pe ngai lak thar vak hi sorkar ta na inti theina chin don emmi tuna chuan software te kan mang to a computer te kan mang to a bil siam dan phung te lo siam dan phung te na tho dan phung chi sang AI te po lo zel to mang thiam po tam takan lo to tun ma LDC so minan tho kha tuna chuan LDC pakhatin ne takina thok thei to ni chu tiang ani la ya post ruak chu ti za kan nei ti tanga in dai lo na kha post ruak atanga kan chu chuan dik lawang chu wang chuan kan capacity assessment mumal tak nei la chu mi mang chuan post te fill up chawang u ti hi foina hian than hem ngai takin karot du ani a chan chu lo thei lo chi chu om mi hring ngai chi en tinan doctor te nurse te zirna lama zirtir tu te zirtir tu phei chu apoimo adang poimo lo ni loina an poimo tak zeta ka biala phei chuan pu speaker zirtir tu pani chau omna school hi tam mai ni kan minister sa tak poi min lo chin chia saksela mania kor tha ka zukala kan SDEO te ka dila thatakin min pe lom po ka lom khop maya an tun naya recruitment a khan an da thar nge ka hrelowa zirtir tu pani chau omna kan bial lama khuan atam khop mai middle school an that pon chachuang lo high school a pon chachuang lo chu tiang ani la ya common khoi son te kan chan tir don ni chuan zirtir tu chuang liam omna no pang le zirtir tu in za thuk omna te ne na zirtir tu pakhat lek nei te pani lek nei ten zona in angan chan chuan he hi chu injustice le nei na mi right bo cheda te poni thengem oti kha budget pon lam deuh that chu ni mai theya ka rem changa line ka soi duwa kan bial hi chan chu kan ngai thei top so in kan minister za tak point education sector b ka point sector danga po ngai tu sela ka tu tak zeta ni ti kha ka soi duwa tin kama chia soi kha a lo chole ta an soyan chole de zel mai pu speaker ding law mi te hi pu chuan thanga lo chuak lo sela ka soi hi ngai thla sela ka du khop maya remal cyclone te kharon soya remal cyclone kha kan tuara pui khop mai tuar tu ten tuar na sa remal cyclone awang hian saski duaya Mizoram hian vai bel che zanga chuang noi singa chuang sum kan moni ti hi he ho sa hen ka soi duwa za chia ka helawa ka zo na zok chu remal cyclone tuar tu ni lem lo hi lok pui tu zok te hi heng saski tanga kan lon puk remal cyclone awang kan lot puk thei hi apar republic velami te official thin te chau son an lok pui ni chuan adik don lo remal cyclone tuar tu te hian in engzai nge lok pui hetiza nikuma po kan muteu to saski part wana original amount zat kha disaster component part wana central sorkar in min pek bela a muchun te zingami Mizoram hi kan ni nge disaster het noya chuan Nagaland nen chu wang chuan hetianga sum kan mu teu hi kan mang tangka yem ti hi ril ruwa oma cyclone le chiat na tuar ni lem lo te hian a hlok pui zok te hi an lo ni em ti hi ngai tu chian angaya kan ho to ten film khur takin ngai tu sela khor zanga mai ani lawa chuang fein ka hria ma se ka hrefu long ti ka hlawa na kina demand soi huna kan la soi chianga sai hemi chiat group na lo thlenga wanga saski ina compensate na minon pek hi lim en live vel te son an phuto kan dongem mundanga chiat na tok te po hian phuto kan dongem vai bel che zanga chuang chu tam dewani ti kha kan soi du kan member za takin khalai kharon soi chuwa wangin kan soi du tin saski ti thavial angteng kan in soya anti that na chin po mania po ka soi tua kan lom pui cheu kan lom pui alom tin saskia kan ti that chuan awan na
ตัวตูดงตูดจูมิโซมีปุยเตกันเนี่ยฟัลบิกตะส่วนโอมังเอ็งป้อนนี่เสกสอยดูจูซาสกีมาเฮียนนอร์ทอีสะมิโซรัมฮีอาติเชเบอร์กันนี่ที่ฮิปมงามังอูตินอาซุมปอดงเทเลมุทเลมเบอร์กันนี่มาเซโลนั่นเนี่ยกันปุกชดูเลวล้อมกันตีนี่ส่วนทุดังกันนี่reform base ที่เอามากันเชฟไหมpost speaker จริงแล้วมันมีแต่point reform base parts ตั้มตะกอมจุงอาปอจุงแต่ปอจู state ดังแต่ point ขัดยังขันเชฟเท่าจูฟังส่วนตัวน่าเฮียนสาสกีอาสิกิมแต่ปอไอ้นี่ไอ้ state เดียนเนี่ยรู้จักแต่ทริปุระแต่ปอนเลียนบิ๊กโลสกิมดังกันหลอดทินอังคัจวนสาสกีเฮียนเฮสอร์คานนัวเฮียนปูขี้กันดูกันสวยมวยเวียวจุงเฮียนกันหลอดลิงเจียแล้ววันนี้ดีค่ะกันสวยตัวมันนี่สวยโหนาคานมีมังมิงแต่พวกข้างสวยชั่วกะข้างอาคารกัน Chief Minister จะตักคานFinance Department in if Miss le SNS Pars model vel han boy put turatan hian consultant kan roi lo ati kha pu speaker to than ti chu kan ngam to lo ning ka ria a thutik lo pachal la ni kha kha chu wang chuan a document kan ne na kina tu na amol pho zong han ti kher chungai point ka hrelo a a document ka peng chingai ka ron keng thlap maya chu hi kan consultant te officer thok tha te kha ngai thelo turan ni lo state smart le state changkang chon consultant an roi tlang pui MNF in roi na changa lo hria ZPM chun zom te kha alom khop maya chu kan soi lang tu ani tin atop na lama chuanผู้สปีกเกอร์บัฟกอบจะพวกขันสวยเตลโลเสละ somakov a บัฟกอสsomakov ti mo katia chu wang chuan po speaker atop nan tak chuan hey revenue expenditure ti ten soi to technical lai kha chu kai ring lawa dik tak chuan budget bu point pon la ka chiar mel ka keu mel lo kan han zin vel nen ma is dang ne chung kwa ate kan nei nen mas te revenue expenditure ang kan han tiang chi te revenue deficit budget kan han tiang chi te hi mizoram a hian a khat khop ni te po hian kan ria a chu tiang ang kan nei reng la ya kan chief minister in sum man chuang financial year an top ni ate office an kala treasury office te an tlokwala mi ti dan lo takin nuai vai mel se sang khat man ban kan ne kan in bang liam ani ati la ya revenue deficit te kan lo ni le si lai hi kan soile budget bu hi a in tu ha lo ni ti kha kan soi duwa ai kal lak kan soi me la ya ai kal payment lian lu tu kan pele loi si ti ang deuh kha ani chu kolome